4 ай бағылған, жалпы саны 21 баш қошқор сатуға шығуда туғандар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Жалал Абад Нокен Кочкор Ата шаарындабыз. Кочкор Ата шаарынан ушундай кочкорлор сатылат экен, багылган, жемделген. Азыр тегере тардайындагы менимче жашы баардыгы 1 жаштагы кочкорлор окшойт. Жазга экчис болобу ака кочкорлор? Ама зор кылып багыпсыз. Maşallah canavarlar. Aşk ketpey benim yerde. Tak canavarlar. Oldu tegede tart koydu bu şeyi. Basın kançıdan dep koyalım dediniz? 22 mingden sodalaşma yolu var. Bası 22 ming somdon sodalaşma yolu var. Aka bölüp dele birden ekiden satılaveröbüce. Optum bolsa jakşı bolot ha negiz ha? Optum bolsa geniş oңой bolot. Aldın aka. Kança ay bağıldı aka bular hazır? 4 ay. 4 ay bağıldı va? Maşallah. Bası 22 ming somdan ekan ha? Okey. Birden 2'den daha soyuş izlegenler gelip alsanızlar bolot ekan aka. Kочкор Ата шаарында. Aka tişi ek tiş bolобу жазга? Жазга 2 tiş, бирок tiş жарганы жок азыр. Tiş жарылык ба? Бияка жашап туруш майга барып жарса керек. Болду aka. Жазга мындай эсептегенде 1 жаш болобу? Ооба. Күздө туулган козулар да, эми жазда туулган а? Былтыр жазда. Aldım aka. Bası 22 ming somdan tуулгандар.